So if you jump to the swimming pool in a very cold water, it gives you a shock. Depresi hilang. Fuck, pantes. What if gue nggak punya kolam renang? Kalau gue di rumah ada kolam renang, gue kan kaya. Nah, terus ngomong sama dia harus gitu. Iya, setuju. Ngomong sama orang lain nggak gitu, sama dia harus sombong. Gimana kok nggak punya kolam renang? Wah, udah paling gampang, paling sederhana. Ice bath. Ice bath. Sih. Dulu inget. Gue seminggu waktu gue gila workout, gue seminggu tuh ice bath 3 kali. Oh itu. Itu enak banget. Ice bath kan Sin. Dulu berapa kilo gitu. Gue beli es berapa 40 kilo gitu gua. Kan sekarang ada jual yang ice bath yang udah disiapkan kan. Itu lu boom ke ice bath. 2 menit hilang lu punya. Asli, sumpah iya. Itu setuju gue. There's another way you go sauna. Tapi sauna takes more time. Oke, dan itu ya oke. Ya benar. Kan ice bath